moja mpaka kwenda hatua nyingine. Wazee wangu walikuwa wanapambana, walikuwa wanajitahidi sana, lakini najua walikuwa hawana uwezo au hawakuwa na jinsi au namna yoyote ya kufanya. Unfortunately, nilipofika darasa la 6 na mimi sasa, kulingana na changamoto ya shule, changamoto ya maisha, mwenyewe nikaanza kusumbua shule, kwa sababu nakumbuka kuna mwalimu, sijui nimtaje jina, lakini alikuwa ananichapa sana kwa sababu nilikuwa na daftari moja kipindi hicho. Lakini sio kwamba nilikuwa nimepewa, hapana, nilikuwa na daftari 5, lakini kipindi nimeanza pia kusumbua shule, daftari nilizipoteza, nikabaki na daftari moja. Kwa hiyo kila somo linalokuja naandikia humo. Walimu wengine kulingana na wanavyonifahamu, kwa sababu walimu wa shule za msingi wengi wanakuwa wamekaa muda mrefu hapo shuleni, kwa wanakuwa wanajua maisha yao ni magumu, kwa wanakuacha. Lakini kuna wewe mwalimu mwingine alikuwa ananipiga sana, unajua, akikuta tu anapiga huko, anakuambia anachanganya nini viboko, unajua. Ile maisha kiukweli niliamini ni hadithi ambayo